M23 mu mujyi wa Bukavu. Aka kanya M23 yageze mu mujyi wa Bukavu. Ibi biravugwa cyane yuko ingabo z'umutwe wa M23 zamaze kugera mu marembo magari y'uyu mujyi wa Bukavu. Ibi bije nyuma yuko M23 yigaruriye 80% by'intara ya Kivu ya ruguru, bakanafata umurwa mukuru w'iyi ntara ariwo Goma. Kuri ubu M23 yakaje umurego yuko ishaka gufata umujyi wa Bukavu. Reka tubyumve kuri Radio Impact 250. I Bukavu abayobozi bahungishije imiryango, amashuri n'amaduka birafunga. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Bukavu babwiye ikinyamakuru Umuseke yuko abayobozi b'abanyamafaranga ndetse n'abandi bakire batunze bahungishirije imiryango yabo mu mujyi ya Bujumbura ndetse n'ahandi. Amashuri, amaduka ndetse n'amabanki ubu byamaze gufunga. Aha nuko bikanga cyane umutekano muke uri muri uyu mujyi nyuma yuko bumvisha amakuru menshi acicikana avuga ko umutwe wa M23 waba wamaze gusesekara muri uyu mujyi. Abanyabukavu bavuga ko n'abanyakazi batarimo gukora kuko batangiye kwikanga umutwe wa M23 ko waba wasesekaye mu murwa wabo, ndetse bigatuma havuga amasasu menshi ndetse n'imirwano, bikaba byatuma abangaba badakora n'ibikorwa by'imirimo bitagenda neza, bikaba byatumye n'akazi kabo gahagarara bitewe n'umutekano muke bikanga muri uyu mujyi wabo wa Bukavu. Umwe mu brabo bantu yagize ati, ibi bikorwa byose bijya gufunga, amakuru yabanje gucicikana avuga ko umutwe wa M23 wari mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Bukavu. Icyakora bakavuga ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi aba bo batewe impungenge ko abashigikiye Perezida Tshisekedi bashobora gusiga bihoreye mbere yuko bahunga. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Umuseke yagize ati, ku rundi ruhande hari abiteguye gusasa imikindo ndetse n'ibitenge, ibi bakabisasa mu mihanda kugira ngo bakirane ubwuzu ingabo za M23. Nsubire mati, ku rundi ruhande hari abiteguye gusasa imikindo n'ibitenge, ibi bakabisasa mu mihanda kugira ngo bakirane ubwuzu ingabo za M23. Ubwo bamwe bari guhunga ndetse hari n'abandi bifuza ko ndetse baniteguye kwakirana ubwuzu n'urugwiro ingabo za M23 ziramutse zibahaye uyu mujyi wabo wa Bukavu. Uyu muturage avuga ko hari n'umutegetsi muri uyu mujyi wa Bukavu witeguye inka yo kwakira uyu mutwe wa M23 nk'ikimenyetso cy'uko bawishimiye cyane ndetse banawukunda. Yavuze ko hari n'abarambiwe ko ingabo n'abayobozi ba M23 batagira vuba mu mujyi wa Bukavu kugira ngo babohore ndetse bagarure umutekano muri uwo mujyi, kuko umaze iminsi utaboneka bitewe no kuvugwaho gusahurwa, kwibwa ndetse n'imicungire mibi n'imiyoborere mibi y'abayobozi ba Kongo. Ibi bikaba bituma bifuza ingabo za M23 ko zagira muri uwo mujyi vuba na bwangu, bakahabohoza ndetse bakanahazana umutekano, bigatuma imirimo n'ibikorwa bindi bigenda neza. Abatanze amakuru bavuga ko hari imiryango myinshi yari mu kigo cya gisirikare ahitwa Camp Sayer yahunze yerekeza mu mujyi rwagati. Gusa ikintu wamenya nuko abenshi mu batuye uyu mujyi batunzwe n'umwuga w'ubwubatsi. Mu burasirazuba Bukavu ihana imbibi n'umujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi, ukaba utuye n'abantu barenga 1,300,000. Ese ubundi impombero ya M23 ni iyihe? Gusa M23 nayo iratangaza ko mu gihe Kongo yakwanga ibiganiro nta kabuza umujyi wa Bukavu ugomba gufatwa. Gusa M23 ikaba yamaze kugira mu nkengero z'uwo mujyi. Abaturage batewe impungenge nuko hashobora kuvuga urufa rw'amasasu nk'urwavugiye hano i Goma,
bikaba byatuma ibikorwa byo byangirika, ndetse hakaba n'abantu bashobora kugwa muri ayo masasu bitewe n'uko baba bari guhunga cyangwa se akabasanga mu mazu yabo. Ibi byatumye bamwe bahunga, abandi barahaguma, ndetse hari n'abifuza ko M23 yaza bagafatanya nayo kubyinana impundu banishimira ibohorwa ry'uyu mujyi. Gusa icyo wamenya ni uko ibikorwa bikomeye muri uyu mujyi byatangiye gufungwa. Ubundi M23 yageze Bukavu? Reka tubitege amaso ubundi tubikurikire ndetse dutegereze. Ciao ciao.